Više se ne radi o nacijama, ideologijama ili etničkoj pripadnosti. To je beskonačan niz proksi bitaka koje vode plaćenici mašine. Rat i njegova potrošnja života postao je dobro podmazana mašina. Rat se promenio. Vojnici sa ID oznakama nose ID označeno oružje i koriste ID označenu opremu. Nanomašine unutar njihovih tela poboljšavaju i regulišu njihove sposobnosti. Kontrola gena, kontrola informacija, kontrola emocija, kontrola bojnog polja. Sve se prati i drži pod kontrolom. Rat se promenio. To doba odvraćanja postalo je doba kontrole. Sve u ime sprečavanja katastrofe od oružja za masovno uništenje. A onaj ko kontroliše bojno polje, kontroliše istoriju. Rat se promenio. Kada je bojno polje pod potpunom kontrolom, rat postaje rutina.